hat-trick ya Kylian Mbappe ibaye hat-trick ya kane gutsinda ibitego bitatu mu mukino umwe muri UEFA Champions League, hanyuma 3 muri zo yazitsindiye hanze ndetse byanatumye yuzuza ibitego 60 mu mikino ya UEFA Champions League. Mu by'ukuri ijoro rya Axel inkuru yari Kylian Mbappe muri uyu mukino. Inkuru yari Mbappe, ariko ngewe ikintu cyanshimishije kuri iyi match kubera ko n'ubundi iyi match cyari ikibazo rwose cy'igihe Real yahabwaga amahirwe, ariko akantu nakunze nakahe ni ama equipe abiri mu by'ukuri atandukanye cyane. Ariko ikintu cya mbere iyi kipe yo muri Kazakhstan yitwa Kairat Almaty, abantu bagomba kujya gukinayo, ikintu cya mbere kibica mu mutwe n'urugendo. Ngo ikipe ya Real Madrid urumva yakoze urugendo rw'ibirometero rw'amasaha 13 mu ndege. Ngo abantu bahoze bagereranya bavuga bati kuva muri uyu mujyi wa Almaty muri Kazakhstan ujya Beijing mu Bushinwa niho hafi kurusha kuhavujya i Madrid. Hanyuma muri amasaha 13 bakavuga ngo ni kure ugereranyije n'urugendo Real Madrid yakora ijye New York ukuyeho amasaha 5. Ngo kuva i Madrid ujya New York niho hafi kurusha kujya muri uyu mujyi. Ngo iyi kipe izakora ibirometero 25,000 ijya gusura ama equipe hirya no hino kubera ko ituye kure. Ariko ibi ngibi nabuze mbona koca wabo avuga yuko ngo ari avantage kuri bo kubera ko abantu baza kwakina ngo baza bafite stress yo munaniro y'urugendo, hanyuma akaba baba profita, ariko biba bigoye. Akane kantu nabuze mbona bagereranya ama equipe yombi bavuga ka agaciro kama equipe, bavuga ko ugiye kureba agaciro k'ikipe ya Real Madrid ari miliyari na 200 z'amayero, mu gihe iyi kipe agaciro kayo ngo ari miliyoni 1 n'ibihumbi 500. Ubwo baravuga abakinnyi mu kibuga ugereranyije n'ibikombe n'ibintu byose, ariko mu by'ukuri yari match Real Madrid arifite mu biganza. Maze make rigoga Real Madrid iyi match bayise match y'urukundo. Abanyamakuru bavuga bati igishimishije ni ikipe yari ikinnye Champions League bwa mbere yahuraga n'ikipe ifite Champions League nyinshi 15. Real rero yabakiriye babwiye atangaha muje kuri aka gastade kanyu k'ibihumbi 23,600 ni 5 ni ikiganza mwanze mwakire. Kylian yakoze hat-trick imushyira ku bitego 13 muri champion ndetse na Champions League, ariko kuri ubu ngubu ni nawe mukinnyi uri imbere i Burayi amaze gutsinda ibitego byinshi. Amaze gutsinda igitego muri kwezi kwa 9. Buri mukino yakinye amaze gutsinda igitego. Kuri Kylian yaratsinze, Iceland aratsinda, Sociedad aratsinda, kuri Marseille atsinda 2, Espanyol atsinda 1, Levante atsinda 1, Atletico atsinda 1, nijoro atsinze 3. Ukwezi kwa 9 match yose. Muri equipe nationale kugera muri 15 none. 15. Ariko none hari umuntu hano uri ko underrated ntagenda ntavuga muhinda by'umwana yitwa Arda Güler. Mbappe ku gitego cya gatatu ku minota 73. Yego. Yongera ko assistinga Kylian Mbappe nanone let me check well. No, yongeye no kumwasistinga muri match zindi nabonye hari ibitego bigera nko muri 8 7 gutyo mu bitaze gutsinda, aho uyu mwana w'umuhungu ndaza kubibara neza amaze kugenda amumira reka mbibare neza 1 2 3 4 5 5 6 ibitego 6 Mbappe amaze gutsinda ni assist za Arda Güler. Yamaze kuba kombinezo abantu amaze kuvuga yuko ishaka kuzaba nziza. Uyu mwana bita Mesut Ozil muto nawe iberi inshuti yawe Ozil na Cristiano wundi Mbappe na Arda Güler ntago twakomeza kubehaving like that kuko tuzi icyo bisaba kugira ngo umuntu abone amakarita twikomporte nk'abagabo twirinde kubona amakarito. Abo bantu ntibahari, nakagrupe k'abana kari aho ngaho. Enzo Maresca karamugoye ni nko kuba ufite abantu muri maternité. Ikipe ya Marseille yatsinze Ajax ibitego 4-0. Tottenham hanze nyine yanganyije ibitego 2. Liverpool n'umukino warangiye ikipe ya Galatasaray itungu ikipe ya Liverpool mu rugo igitsinda igitego 1-0. Igitego cyaje ku minota 16 gitsinzwe na Victor Osimhen. Igitego yatsinze kuri penalty birangira bityo ikipe ya Liverpool itakaje umukino wa kabiri wikurikiranya nyuma yuko muri weekend muri championnat ikipe yatsinzwe n'ikipe ya Crystal Palace. Uyu mukino rero ndifuza ko tuwinjiramo muri ubu buryo. Ikipe ya Liverpool umutoza yari yahisemo gukoresha systeme ya 4-2-3-1 izamu ryatangiyemo Alisson Becker, hanyuma rero kuri 3 yari yahashyize Milos mu mutima defense yarafite Van Dijk
of course na Ibrahima Konate. Hanyuma rero kuri kabiri cyatunguranye cyane nuko yahazanye Sobo bari wahitamo gukinisha kuri kabiri. Hagati muri mu kibuga yarafitemo babakinnyi babiri, yarafitemo Jones ndetse na Ryan. Imbere yabo kuri karindwi yari yahisemo ku mugoroba kuhashyira Jeremy Frimpong, urundi ruhande arushyiraho Cody. Hagati yabo hashyira Florian, mu gihe rutayizamu w'umugoroba wari watangiye mu kibuga yari Hugo Ekitike. Birangira batsinzwe, ariko bimwe mu byaranze uyu mukino ni ikipe ya Liverpool yari ifite ibibazo mu buryo bw'ubwugarizi. Bagerageje uburyo bwinshi babutera inyoni mu gushaka igitego imbere y'izamu ry'ikipe ya Galatasaray, ariko mu bindi byaranze uyu mukino ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool ni imvune, kuko yabari Alison Becker yarangije umukino n'umuzamu, ndetse na Hugo Ekitike nawe yasohotse mu kibuga adasoje umukino kubera imvune. Ikipe ya Galatasaray nayo mu byabiranze ku ruhande rwabo ni ukubona igitego bagatsindira mu rugo, bibasabye gutegereza imyaka 7. Icyo mubaza Regan, impamvu nifuzaga guca muri ibi kugira ngo mbinjize muri uyu mukino. Ikipe ya Liverpool gutakaza uyu mukino itsinzwe igitego kimwe ikagitsindirwa hanze muri kampeni ya Champions League. Batangiye bavuga ko uyu mwaka impamvu bongeyemo amaelema by'umwihariko ku ruhande rw'ubusatiriza ariko bashaka iki gikombe. Uku gusitara kuri Liverpool bazize iki ku kibuga cya Galatasaray? Reka tubinyuremo twihuta tugendera kuri fact. Icyambere abantu ba nota nicyo bita defensive weakness, cyangwa se bafite ikibazo mu bwugarizi. Fact ni zihe? Umwaka ushize imikino 10 ya mbere muri toute competition ku ikipe ya Liverpool ni ikipe yakipinze clean sheet 6. Nyamara imikino 10 ya mbere muri competition zose uyu mwaka Liverpool imaze gukipinga clean sheet 2 gusa. Nukuvuga ngo kwa kundi bashoje match batinjijwe igitego. Icyo kibanza kikakwereka gutakara kw'icyo twita mu mupira solidity ndetse na control kuri equipe yawe mu bijyanye no kugarira. Nukuvuga ngo kwa kuntu nyine ikipe ibishyize hamwe mu buryo bwo kugarira nk'ikipe, hanyuma ikanagira control na discipline nyine ijyana n'icyo kugarira aricyo. Kugarira ntabwo ari Virgile na Konate, no way. Kugarira ni amahame akubiye mu gice cya tactique mu mupira. Ayo mahame akubahwa n'abantu bose, mahame yubahwa n'abadefenseri gusa. Burya hera imbere kuri Salah hari akazi abagomba gukora kugira ngo atume wenda ikipe igeze umupira hagati bitinze. Hari uburyo abo hagati bita bibora gukora anticipation kubera yuko iyo pressure yari hari imbere. Hari uburyo byorohera abadefenseri kuza kuba baridinga game kubera ko situation ziraza bazibona zikaba controlled easily, then baro bakayiwininga, ikipe ntigira ibibazo. Icyo nicyo cyambere. Hari ijambo nagarutse ubushize, icyo bita fluke, bya bindi tujya tuvuga public perception, cyangwa se ikintu cyo cyaragiye hano muri mu baturage hanze abantu bakagikwiza cy'ikinyoma. Ngo burya ngo derby ngo itsindwa numeze nabi, ngo burya ngo ikipe ngo itsinda ibitego mu minota ya nyuma, ngo burya ngo ni ikipe ngo iba ngo igaragaza ibimenyetso byo gutwara ibikombe. Twabigarutse Iberi turavuga ngo ibi bitego Liverpool iri kubona yishyushya kuya mu minota ya nyuma, ibi ni ikimenyetso cy'intege nke bizayikostinga. Ariko gurabyibuka tubivuga bari kumwe hano ari kuwa mbere ndabyibuka ntago byaramba. Kandi ibi bintu byo gukora ku ikipe nka Bournemouth, ukarokoka kuri Newcastle, ukarokoka kuri Atletico Madrid muri Champions League, abantu bikomanga, these things can't, ntago biramba. Now igitego batsinzwe kuri penalty hakiri kare mu by'ukuri cyongeye kugaragaza izindi ntege nke mu busatirize bwa Liverpool zaturutse kuri izi mpamvu rigoga. Kuki ubusatirize bwa Liverpool butakoze neza? Ubwo no hari ikibazo kuko hari ugutsindwa igitego ariko se twe kucyo tutagitsinze. Bwa mbere umutozo wa Liverpool arakubwira ngo ndi gukora amarotation cyane kubera yuko mfite abakinnyi bashya twaguze baduhenze. Yego, ngo ikindi kiri gutuma nkora amarotation, hari abakinnyi bacu batagize pre-season mu buryo buhagije ku buryo ngomba kubarinda kutajya mu kibuga kenshi, kuko nibajyamo baragira ibibazo byo kuvunika. Ngomba kubazana introduce gahoro gahoro
the likes of Alexander Isaac, the likes of uyu musore Macalister, ataba nta bakinnyi ngomba kuzana gahoro gahoro kugira ngo bagende bamenyera muri group. Dore rero ikintu kiba kiri kugora Liverpool. Uravuga Florian Wirtz ahubwo kuko Macalister bari bamusanganywe ubwo Florian niwe pre-season nziza. Florian Wirtz nawe agenda muha iminota turamugara ko we ni dossier yare kuko bamwatatse ku giti cye. Now ni cyo kibazo rero gihari kuri ubu ngubu Mohamed Salah ari nawe navuga ngo meilleur buteur wa Liverpool yaherukaga kutabanzamo mu mukino wa Champions League bakina n'ikipe ya Glasgow Rangers 2022 igihe yasimbuye yaraje yatsinda hat-trick mu minota 6. Ubwabyo kumubanza hanze agakora impinduka zirimo izo yagerageje gukora ubu ngubu zateje n'ibibazo aho yavuze ati okay yafashe umusore nka Cody Gakpo, Curtis Jones, Frimpong yari amaze yatabanzamo wenda tuvuge ko Ekitike we n'ubundi yara ni usanzwe akina kubera n'ubundi biragaragara yuko mugenzi we ataramera neza. Now guhindura uko yahinduye dore ikibazo biteza muri groupe buriye uri kubaka equipe itandukanye completely ni wari ufite sezishize kuko ugomba gukora ikintu kimeze nk'igihuza abakinnyi bashya ndetse n'abo warusanganwe kandi kuko equipe uri kwidurira imikinire kwa Justin ibyo bintu bisaba ko abantu babipratika bakabikinana. Rero demo akora ama rotation menshi equipe itaragira icyo kintu nakwita nk'umutima kibahuza mu buryo bw'imikinire, icyo kintu gituma equipe ye irushaho kugenda itinda gufatisha mu buryo bw'imikinire kugira je yayindi ubona ishobora kuderivaringa kuri niveau zose Champions League, Championnat no mu bindi bikombe. Iki kintu rero ni nacyo kiri guteza biriya bibazo mwagiye mu bantu byo gutsindwa ibitego mu buryo budasobanutse ndetse no gutsinda bigoye cyane kuko nukuvuga ngo nibiri kuba muri iriya minota ya nyuma it's more of abakinnyi ubuhanga bwabo ku giti cyabo kurenza ubuhanga buri guturuka muri lo collective ya equipe. Now reba icyo bibyara rero utu tuntu two kugenda hinduranya equipe itarafatisha nitwe turi gutuma asa n'udefanda amafaranga ya Wirtz ibere yaragarutseho agahora mushyira mu kibuga nyamara Wirtz zumve nk'ijoro ryakeye ryonyine Wirtz yagaragaje urwego ruri hasi cyane. Umusore w'imyaka 22 ibaze ko yatakaje imipira 14 ubu ni imipira myinshi cyane muri duel 13 yisanzemo yabashe kuganya duel enye. Duel ntago ari mu kirere gusa no hasi aba duel zingana na 31% yagiye akora ibyo bita ama misplaced passes mu gice cya kabiri menshi. Biragaragara yuko confidence ye cyangwa se icyizere yigiriraga gitangiye gusa n'ikigabanuka. Ejo bundi nibwo bamaje baramubwira batese shaho kutarimo gutsinda ibitego arabaye ariko muri umukino wanjye umeze neza ati kitarakunda ni ibitego kuko urebye nkufasha aho ngaho rigane du statistique dukeya no kwanga muri match 8 amaze gukina Liverpool muri iyi saison no wango nta gitego nta na assist nyine abongeza bamwise ngo ni Mr 008 no wango 0 assist 0 goals muri match 8 008 aha iyo ni fact. Noneho rero wareba nka Konate muri defense hari kuva amakosa ubwo nagiye mu bantu dusoza Konate ikosa rikomeye Liverpool yakoze yari kuba yaraguze Gehi kuko umukinnyi mutumvikanye ngo extending uzi ko asigaje sezimwe kamurekura yari mu bitekerezo aba yaramaze kugira cyane pe niwe watanze passe nabi iyo passe yatanze niwe yatumye haboneka imvune y'umuzamu Alisson Becker igiye kuba costinga kuko bafite Chelsea muri weekend. Niki rero kiba nubwo yasabye imbabazi nubwo yavuze rwose ni ibintu bya baye nyine donc nagakosa kamugiririye ariko nabonye Jamie Carragher kuri CBS agaragaza amakosa ajya gusa nayo menshi cyane avuga ati nanjye nari umwe mu defenseur bakoraga amakosa menshi nkaya ngaya atari ko nono Konate arimo arabikora buri kanya ariko buri abantu bareba Konate ibere nibibaze ngo kuki Konate yamaze kugaragara nk'umukinnyi usanzwe cyane. Uburyo bw'imikino ya Konate ubundi ni cyagiye kimufasha ko umukinnyi mwiza nuko yabaga afite Virgile mwiza kubera iki ubundi uburyo Virgile kera yakinaga byatumaga abandi bantu bose bari iruhande rwe baba beza. Virgile yari wa muntu ukina icyo bita asa n'uwitaruye defense agitandukanyije nabo akaridinga ama situation ukuntu ari kumera. Noneho amakosa mukoze Virgile yari agifite imbaraga physically, Virgile yari afite izo ntambwe ndende, Virgile yari agifite intelligence ataragira fatigue mentale
kuko guturuka ya Real Madrid yabatsinze kuri Champions League cyagiye Ramos avuna saro kuboko urabyibuka ni ikipe Virgil yari arimo ari umuntu ugomba gukina kuri yo high level agomba kuridinga iyo defense kandi bamuhinduriraho abantu tanto Gomez tanto Matip tanto uyu nguyu Konate bagenda bahinduka amaze gusa n'uruha imikino yawe myinshi ataruhuka usibye imvune imwe yageze kugeraho muri saison iyo high level kameme n'imyaka ye itari mike ibyo byose bimaze kumunaniza ni ikirero kiba n'imikino ya Liverpool ubwayo tactically ntiba avantage kubera iki imikino ya Liverpool kubera ko ibishaka icyo twise control over chaos nuko gukontorora umukino kurenza kuransa bari imbere ngo mukine mu buryo buri direct bisaba ko abadefenseur ba Liverpool bakora icyo bita high line defense bazamuka ku murongo banyakibuga kabiri bivuga ngo iyo batswe umupira haba harimo intera nini hagati y'abadefenseur na Alisson Becker uri mwizamu ari naho naririya kosa ryo kuvunika ryavuye niki kiba rero biba bisa naho Virgil na Konate bari kuri line imwe mu yandi magambo ntabwo ari gukina ari muri vision yanjye imbere yanjye ho ndi kumureba ku buryo ibintu ari gukora nabikuvura ariko mfite espace yo kubikoreramo ibyo ni nabyo kera twajyaga tuvuga ngo hari umuntu ukina 4 na 5 yego kane natakaza balo cyangwa akina nabi genye mwenda ikanyikiriya kandi ubundi yajyaga muri duel no agasigara libero niko tuzi Virgil imyaka yose niko bakina nkunda gutanga urugero mujya mwibuka ahantu bigeze gukora contre attaque finale ya Champions League Tottenham aho umuntu yitwa Wang Min San yirukankaga ashaka ko umusore witwa Sissoko amuha umupira Sissoko ari ufite umupira Virgil ni imwe muri action ziri zitaziyojya ni situation yambashije kujera neza aho yagiye abajijisha ari babiri umupira arinda ubwa utera nabi uyu musore Sissoko kandi ntawo pasa Wang Min San wari uri kwiruka Virgil icyo gihe uzana yabaga asigaye n'ubundi yabaga ari amakosa akozwe na mediateur cyangwa umudefenseur kina kane Virgil ari inyuma ari wenyine kigahagararana n'abagitera intambwe kikajera kikajya iburyo kikajya ibumoso akabija Virgil is not the same Virgil tactically ntabwo ari gukinishwa bityo twabonye ko abari kuri line imwe na Konate Moindre Liverpool irarya ibitego kandi Liverpool kundi irya ibitego bireba Crystal Palace abatsinze ibitego bingahe 2 Bournemouth yinjijemo bingahe 2 ikipe ya Atletico Madrid yinjijemo bingahe ikipe ya iri abatsinze 4 de Newcastle yinjijemo bingahe 2 nitsindwa kimwe muri izo match irabirya byinshi kandi nuvuge ngo umuzamu ngo nuko yavunitse ibyo babitsinze Bekeri umuzamu wa mbere wa Brazil uzi icyo bikubwira iyo kipe tactically mu buryo bw'imitoreze iracyafite ikibazo muri defense no mu buryo bwo gusatirara cyane hanyuma abantu bakunze uyu mutoza witwa Akani Baruch uyu mutoza watsinze Liverpool utoza ikipe ya Galatasaray muri 2006 ubwo Liverpool iheruka gutsindirwa n'ubundi kwa Galatasaray 3-2 yari umukinnyi icyo gihe akina Liverpool itsinda yongeye kwitsinda ari umutoza nekereza ko nubwo abantu babonye harimo abakinnyi mu ikipe ya Galatasaray bamazina ariko n'abakinnyi bakuze bano Baike Gundogan Mediane abirimo Torreira hoze muri Arsenal ndetse na Mario Lemina waciye muri Wolves ndetse na Southampton ntabwo ari abantu bo kujya guhangana n'ikipe ya Liverpool kubera ko iyi Galatasaray match ya mbere ya Champions League bari batsinzwe na Eintracht Frankfurt banyagiwe 5-1 iyo kipe yanyagiwe 5 kirindwi badatsindira ku butaka bw'iwabo muri Champions League umva mbwira kuntu byagenze no ngo Eintracht yabatsinze 5 yego iyo Eintracht yabatsinze 5 yarayinyagiwe na Atletico nayo 5 bivuze ngo Galatasaray ntabwo ari ikipe ikomeye cyane muri Champions League ahubwo abantu bashije ikibaye kugira ngo itsinde Liverpool ariko nicyo n'umundi rugaje yavugaga ntabwo ari ikipe ikomeye nayo ntabwo rwose ikanganye cyane hari umuntu twarebanye match ubundi arambwira ngo abafana ba Arsenal batuze wenda hari ikindi cyaba ariko Liverpool umwaka ushize ntabwo ari yo kubera ko umwaka ushize muri Champions League kugeza ubu baramaze gutsinda imikino yose barinze bageza ku nk'uko ijuru ya 7 bamaze gutsinda imikino yose rero ba mbere ariko ubu ngo batangiye nabi cyane uwitwa ariko ubwo Osimhen abantu bamenye nagiye kuvuga nje nawe twateguranira nagiye kuvuga ko ari we Munyanigeria umaze gutsinda ibitego byinshi muri Champions League yatsindaga igitego cya 10 akagwego kari gafitwe na Obafemi Martins abantu baramwibuka muri Inter kera Martins ari umwataka ukomeye cyane abantu baramwibuka yarafite 9 abantu baramwibuka cyane ubwo twahanganaga na Nigeria Martins yabaga arimo Victor Peba yari muri Monaco icyo gihe yarafite 7 Nwanko Kano afite 5 Ademola Lookman 5 na Aigben Yakubu akaba yarabitsinze ari muri Maccabi Haifa ariko Yakubu abantu baramwibuka no muri Everton mu myaka yo hambere ubwo rero Osimhen aciye agahigo
mu mikino 9 imaze gukina birumvikana ko ariyo kipe imaze gutsinda ibitego byinshi ku mugabane w'Uburayi nta match bari batakaza birumvikana ko bafite ubusatirizi buryana barimo nka Michael Olise nawe umufasha cyane kuma assist hanyuma abantu babibonye ko Nicholas Jackson nawe nimugoroba yatsinze igitego cye cya mbere kuva ageze muri Bayern anatanga umupira wavuyemo igitego byari byiza cyane hanyuma Harry Kane rero ibitego amaze gutsinda 12 nkuko rubivuze 17 hari amakipe menshi arusha ibitego ari ikipe nk'ikipe Arsenal ntiyatsira ibitego 17 amakipe za Chelsea arusha ibitego amakipe yikombinye biragaragara ko we na Kylian Mbappé Lotte bagomba kuzahanganira Golden Boot uyu mwaka cyangwa se iyi season kubera ko bari gutsinda cyane ibaze ku mukino wa 9 gusa umaze gutsinda ibitego 17 mutaragira no hagati muri season biragaragara ko ari on fire kano no nimugoroba yakinaga nka rutayizamu wa kabiri kubera ko bari bafitemo Nicholas Jackson amukina mu bitugu ariko nabwo ntabwo byamubujije gutsinda n'umuntu cyangwa se n'umukinnyi hetse ikipe ya Bayern niyo cyabuze cyangwa se niyo banganyije kiba ari igitego cye yavuye mu Bwongereza bavuga bati yavuye muri Spurs nto reka tureko n'ubundi azabitsinda ariko naho arabitsinze ngira ngo ubu n'ubutumwa abari kugenera nka Victor Gyökeres ibitego yatsinze muri Sporting agomba no kuzagerageza kuzabitsinda muri Arsenal kugira ngo agaragaze ko ari utayizamu udahekwa na equipe cyangwa se n'amasituwasiyo barimo ahubwo ari talaye exceptionnel ubwo rero Ken ari on fire kabisa iyi saha dusigaranye nayo tuzuye ndifuza ko tuza kuganira cyane hano mu Rwanda ariko abantu mbere yuko tuza kubohereza muri Magic Lineup twababwira ko n'ubundi imikino ya UEFA Champions League iza gukomeza ku mugoroba w'uyu munsi tukareba wenda imikino ikomeye cyane itegerejwe kuko nk'ikipe ya AS Monaco iraza kwakira ikipe ya Manchester City hanyuma ikipe ya Arsenal irakira ikipe ya Olympiacos ikipe ya FC Barcelona irakira ikipe ya Paris Saint-Germain the defending champion niwe baza guhura ku mugoroba w'uyu munsi ikipe ya Bayer Leverkusen irakira ikipe ya PSV Eindhoven Borussia Dortmund iraza kwakira ikipe ya Athletic Club Napoli iraza kwakira ikipe ya Sporting Villarreal iraza kwakira ikipe ya Juventus hanyuma rero ikipe ya Union Saint-Gilloise iraza kwakira ikipe ya Newcastle United iyi ni imikino itegerejwe Karabakh iraza kwakira ikipe ya FC Copenhagen Ego muri Magic Lineup abantu baraza kumva nyine byabaye umunsi n'ibihari ninjoro ariko baraza no gukurikira match saa 3 z'ijoro iza guhuza ikipe ya Barcelona ndetse na Paris Saint-Germain information bamenyamo gato nuko Barca ifitemo kugaruka kwa Lamine Yamal wanagarutse muri weekend ariko reka tuvuge gusa ku bakinnyi badahari Barde Gavi Ter Stegen Juan Garcia Rafinha na Firmino Lopez abo ntibahari abari doubtful ni Pau Kubarsi cyane Lamine Yamal we yagarutse kuri Paris Saint-Germain ntago afite Dembele na Marquinhos aba ni doubtful ni Vitinha na Neves nabonye wa musore na Doué ntawe hari abandi urebye barahari ariko na Vicha ngo ntawe hari na wari doubtful nawe rwose ikibazo cy'imikaya probably ariko wenda ushaka kumutera ibishinge akaba yaboneka amahirwe menshi abantu bari kwa Barca iri bukeneye kuri Olympico Luis Campanis bagarutse oya bazagaruka nibyo bazagaruka no campo kuri match ya Benfica ya Sporting international break I think nibwo bazagaruka kuri New Camp kuri abantu rero bakunda ngo guterekaho Schwadir mwandike vuba twagiye Karabakh Copenhagen nta kirimo Newcastle muigure Placidro mugure Man City gutsinda Monaco iyo ni ya kabiri mugure Placidro ya Barca gutsinda cyangwa kunganya nicyo mvuze mugure gutsinda kwa Arsenal zibaye enye mugure Placidro ya Bayer Leverkusen zibaye 5 mugure Placidro ya Napoli zibaye 6 aho ngaho mufite nk'akawodi kanyu ka 4 teretse noti ya 5 ni veni mutege mu rugero hanyuma ni mubona amafaranga mubemo n'imiryango yayo Barca izagaruka New Camp kuri 21 z'ukwa 10 bakina na Olympiacos boza bagarutse kuri stade Karunduro muriro ariko ivuguruye ibihumbi n'ibihumbagize uyu mukino uraza gusifurwa na Michael Oliver ashyiramo cya gitego cy'iminota 5 aho zanya kanimero z'ahantu agomba kurya umuceri ndamuhaye rwose namwe ni urya umuceri urimo inkoko muhungu wanjye fakitire wenda wimenye cyo nagufasha no kuguha nimero n'agafanta umugura akarenga uriya muceri urimo inkoko amafaranga nepo yarayabonye ntavuye Tanzania ntabwo byamubuza kumugura inkoko ugiye kogeza match rero harimo nk'ivuta ushobora kugufata cya kintu cyajyaga gifata abantu hari abantu batatu rero ku ifunguro nkunda cyane kwanza ni 4 burya umuntu yitwa Wasiri inshuti yanjye mu bicu inshuti yanjye Samir
n'inshuti yanjye Arani Ruberwa ariko n'abasore pe abanyamakuru nkunda uburyo bafungwa sha hari igihe ubifuza ku ifunguro ibi byanjyemo nkoramo nigira inyanda nkuramo ngo aka kanyanya ngo nikahiye mu bicu niyo yaba hari amavuta yayandi yo muri interina yayandi uzi bya biryo bya profe byo muri interina waye konte uribuka bya biryo bya profe byo muri interina bya bindi bafataga amavuta y'abanyeshuri bose bakabanza ngo bakamena n'imboga nkeya z'abaprofe amavuta meza gutyo wagira ngo ni ikiyaga niyo yarya yo ni kandi abahungu uvuze bose ngo nta n'umwe urisha ikiyiko cyangwa ifoke y'intoki reka reka twigire mu ikipe ya